Party leader Sabina Chege, nominated MP kutoka kule Murang'a. Karibu mheshimiwa. Wogo gotiri na protocol muthi. I apologize. Karibu. Thank you very much. Na gitio kinene muno gya kigongona na familia Bishop Ngaruiya na aini ombolezanji wenzangu aria mokire ndenda kuga mwathani agocwo mathani mathiu muno koguo ni ndikwenda kwaria maundu maingi pole tu nitoka tushiriirwo hanini tuma mucemanio na mutongoria wa bururi na munini wake na Jubilee MC Zaituna NEC members na ni twatumwo na rabirabi ciao ni magiendire ukamuma na maundu maingi muno na ni njui mheshimiwa wa Ngaruiya ukahania kuheana full rabirabi cia kuma kurio wakere nyuma na rabirabi cia mugenda na niwe chairman ni tondu wa matha Bishop JJ witikire ndigathome ni kunengera Ngaruiya niwe chairperson wa KU hospital ni atuma rabirabi ciake ne hamwe na inyu muno urengenda kuga o turendera ugire Ngaruiya is my son tori aini ingi ha turutite wira no miaka mingi na urengenda gukwira ni munyitirire Bishop muno ni ndona we niwe kahiga kuru muthiri twamenya miaka yaku witua kamundu gakuru no tuona we wa 85 koguo riu ndugucoka gutukiria Nairobi no undu wa bata muno ni ati munyitane ni njiriga gutigwo ni maitu jikaraga na baba na ndari anogia Ngaruiya muthiri ndakana kunogie turomuhete gitio na nweka wega ni kuricognize ni huthagira ritwa riake Ngai witu amurathime ni no ndimwirire umanagiriria irugendo-ini endana Ngai muri wero-ini kugikagia mundu kamwamurania mukagia na ugi mutika ataho amen. Asante. Tikorigwo ngurigitwo ni protocol kugeragia gwiciria kamundu gaka tukahe kana tukaime ni gaturutithirie wira muritu muno getagwo kanini koru no riu ni kahonokete gagetwo kanini kega. Bishop ni waitiriria maguta gatuike kanini ke. Karibu mheshimiwa. Kuja tu akuone tu hapa mheshimiwa. Huyu ni my predecessor. Na nisipomtambua ingekuwa ni vibaya sana kibishop kwa ruhusa yako. 1 minute tu. Have a minute mheshimiwa. Mungu ni mwema na kila wakati nimeleta rambirambi zangu kwa hii familia. Nilikuwa hata huko nyumbani jana na kwa hivyo karibuni Subukia na asanteni kwa kutushikilia. Thank you and God bless you. Asante mheshimiwa. Sasa nataka nimkaribishe mheshimiwa wa Kure Bahati Irene Njoki AK Mrembo atusalimie kwa dakika moja. Asante sana akibishop wetu, wachungaji wote wa kanisa, familia ya Ngaruiya na all the mourners. God is good. Kwa majina ni Irene Njoki, wengi wananijua kama Mrembo na Kazi. Mimi ni jirani hapa Bahati na mimi ndio nimesimamia watu wa Bahati. Ninataka kuambia hii familia Ngaruiya poleni sana na wacha mama apumzike. Tumesikia mengi, tumeambiwa hapa na rafiki yangu Muraya. Juzi nimemwambia de mwana wa mokorino no gitamba itekiraga no ngoro-ini de mokorino na hena maundu meri auga na ni ndenda tuteithie atongoria na ni njiraga andu a Bahati president wito ni atuteithĩtie guturehera andu metagwo CHVs aria maroka nyumba-ini cianyu nigetha tumenye tene mirimo haria ikinyite tugacoka tukauga tuteithie nginya kanitha ona ithuĩ reke itwĩteithie riria mundu atwara president igoti-ini ni kuga ucio ni thu yaku tondu we ena medical scheme ni ararĩhĩrwo ni thirikari kana ni ena mbeca cia kwĩrĩhĩra
ithue twe mashinani totire merimo teno president arenda andu othe mahote kuona kandi iyo ya social health fund nigetha ndukanatumire ona shiringi. Koguo na ithue tukumaugereria tondu mundu ucio ni thu yaku. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Tuko na Jane Kagere, mama county wa Laikipia. Karibu mheshimiwa.